Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silin sang puya. Chief Minister Pulal du Oman Voin Khan Zarkot McDonald Hill a office alut. Prime Minister Narendra Modi an Ramsunga Viksit Bharat Sankalp Yatra video conference call tanga man pui chu Kulasip district KVK ten an zomve. Climate Change Performance Index a India chu pasarina ani a kumasa ain khovel siglesa siam thaturama latha te na hian ma ason ani. Prime Minister Narendra Modi chon ramsum de chu GDP chu tun sarkar kum masa tharuka za pasari point pasari in athang ati. Chief Minister Pulal du Oman Voin Khan Zarkot McDonald Hilla office aluta. Mizoram Kotan Shuai to the committee MKHC OB te Mizoram People's Forum MPF OB te baka Cabinet Minister le Minister of State te Chief Minister nupui fanauten antel pui ani. Chief Minister hi pukelal thomoya secretary to Chief Minister le thopui ten lo dong songa. Ama sabirin anche na tur CM Bangla afang kuala chumit nuwa office chamber alut ani. Office dokana ama sabiratan Information and Public Relations Department atanga file poimo kalchu asaina. Office alwalu hunser Chief Minister Conference Hall bot sa izueni. He hun hain tu sample do machuan. Pathian le mi puite zara sarkana an kalpui don ta a an bultan ni office alwalu ni tharawlama puithiam ten tel puin tong trainete nei sakse an du ati a in thanma le azofel nuwa po an soi fo to angin an sarkar chon pathian hne na lom thu soina sual thu pa choina le in hlan tharna nei chu an du berati a pathian ompuna nen nge sarkana kalpian du ani ati. MPF General Secretary Reverend Loram Lena Pacho chuan hun ser mangin pathian tina nena bul an tran phot chuan he sarkar hi akal swaldon ngai lawati a soi zungzung lova thokmol mo jok turin an be se ni ati sarkar thar chu MPF ayo in lompuina a hlan ani hun sera hen kal khom ten ngai poimo zong thil sang an soya Reverend Zion Varmoya Fanchun Administrative Secretary LKBK in Malsom Trong Train hun ser akhar ani. Central OMA President Pulal Machonan Voin Khan Manipur zofa unaw te tanpuna turawai liam Manipur tol chung boina wanga harsna tok zona thak relief camp ommek te tanpuna turin Central OMA chuan bu fai bek zale thomnolum enge mozat le mudbu te athona heng tanpuna te hi Central OMA President Pulal Machona chuan Central OMA office te khotlang atangin awai liam ani. Central OMA President chuan thu soin zofa te in puile Jerusalem chu Mizoram hiani ati a achunga cheng Mizoram mi puite hian mun sang zofa te harsana to hi an thereng ti soin an tuam hlom zeldon ati a zofa te hian harsanna an to te hi athazonga in pum khazolna na man atul thwa soi bokani. Myanmar Manipur le Bangladesh tul chung boina wanga zona thak harsana tok mek te tanpuna tur hian mun sang atangin Central OMA tanpuina alu thina tun thlenga Central OMA hna tanpuina lu to hi cheng nuai zani somthum poruk chuang ni to in henga tang hian cheng nuai za samruk pasari chuang pek chhuat to ani ati bok mun sang atanga zon na thak te tanpuina petu te chunga Central OMA chon lom thu soya tun hnaya Mosia Agency Aizawl te chuan tanpuina sum cheng nuai ni sing thum an pe bok ani. Prime Minister Narendra Modi and Voin Khan ramchunga Viksit Bharat Sankalp Yatra te video conference call tangin hunapman puya hemi hi Mizorama polo zomve ani he huna hian ramchung hun sang atangin VBS Yven atangte KVK thanbik tele Common Service Center sang atangin Union Minister te MP te MLA te department sang ho tu te baka tual chunga mi poimo tak te antel ani. Viksit Bharat Sankalp Yatra hian tumber chu Sarkar flagship scheme sang-sangin ahun chung na dong tu dik tak te hnen thlenga scheme dong tu te na atakan kalpui nge ni ti hriat pui ani a Mizoram po heun man pui tur hian Atari Zone 7 noya KVK Kolasip District khan chuani a Dr. AK Mohanty Zonal Director Atari Zone 7 Puvial Khamona Director Department of Agriculture Mizoram laune tu khanbik tele Kolasip Department sang ayo baka Senior Scientist and Head Dr. Michelle Silalom Kimi KVK Kolasip le staff ten he bia video conference mga program hi an man pui bok ani. Mizoram Pollution Control Board MPCB chuan tuirini luina sataka antibol owangin NHIDCL noya contractor pakhat chu antibol ho te thian file turin na hriatir MPCB chuan tu hnai khan thingsul thlerama tuirini luya tu hnai ro sur line bolho na satakina luang loti hriatani
ati a WhatsApp lama thalak lo mutu te po ati boy hle ti hriat ni in he thu hi an hriat vele Mizoram Pollution Control Board a thok tu da chon amhuna kalin an chui zui ngala NHIDCL noya contractor pakhat MS GVVP Limited te hot mix plant atanga bolhlo chuak wangani ti mu chuani a hot mix plant atanga bolhlo luang kha chu abula luite ya aluang luta chu luite chon athanga tuirini lui afina wangin tuirini lui hi ati bolhlo ta ni ti mu ani henga wang hian December ni sari khan Mizoram Pollution Control Board chuan MSGVVP Limited hotu te chu an hot mix plant ti top ngal tu le arang theang bera tuiti bolhlo tu thian fai ngal turin hriat tira an hmalak na te kar khachungin Mizoram Pollution Control Board thelu turin hriat tir bok ani Mizoram sarkar in Central Way mengen angin Christmas e kum tharo vuak ve ta rui hlowa zenen lo na ne danova nam dang sum dong te dap chuaka hal pole hal moite zorle man ani lo na malak tran na hun chu Central Way me zolbuk tui khotlang an ni Central Way me Vice President Professor Lan Tlonga kumpon committee chairman chon thu soin Christmas e kum tharo vuak ve ta mi pui te himle khamuang taka hun an man theinan nasa zoka ruihlo dawa hal pole hal moi sen than the te manani lo na mala theu turin sub headquarters way me tele branch way me zong te mani hom chung tho mala turin som ti asoi ani Central Young Lai Association CYLA Shuai tu tele 74 BRTF RCC ho tu 10 Defense Road siana tur mun ma an enfia tun kar liamta khan Central YLA Shuai tu tele BRTF 74 RCC ho tu de chuan India Defense Road sialna tur sai si chuale che vela kong puin atan tlang tur khuale mun ma ten en hawa Central YLA Shuai tu te hi Vice President pu F lalo thangan hovin BRTF 74 RCC ho tu de baka pang khuwa Village Council le YLA Shuai tu ten Indo Myanmar Defense Road sialna tur ro man sai si chuale a che vel baka hian pang khuwa mun ma ten en fi a pang khuwa le a che vela mishing chen na in le ramte ti chelo thei ang bera kong pui hi sialani thei dan tur amuna en fe in rom manna an siam ani Central Young Lai Association Troy to the chuan tui chhaklang dunga Wile branch le sub headquarters te an ko ngala an mo te lanin sangaw le a che vela ra tan om te hne na mut bu thanem tak an hlan bok ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani Climate Change Performance Index a India chu pasarina ani a kumhasa ain khovel siglesa sem thatura mala tha te na hian ma son ani COP28 Dubai ne India chon kumnga chunga zonin Climate Change Performance Index a hian asang somjing atel to a he index hian ram somru pathum la European Union te chu siglesa chhezel tur sem that konga an hmalak da na te thina China chu somnga pakhat ni in US chu somnga pasarina ani thung ani Prime Minister Narendra Modi chuan ramsum de chua GDP chu tun sarkar kum masa tharuka za pasari point pasari in thangati Modi chuan he GDP thana hen NTR chu ram e bar din hun song he ani ziale kum som kalta khan in thak dalam na tam tak atheng ti NTR ti a Infinity Forum 2.0 conference Gandhinagara Gift City ane he thui soin Modi chuan sarkar in Gift City chu khovel sumle pai khopui le technology mun puya siam atumati a khovel pumin India mi pui te a base na sang tak an khatani atibok sarkar lai pui chuan kum sang ni somni pali mars tha thleng rampona purun sen thon chu akhap ram chunga purun sen mamo zat om theina le purun man sang tur ven nan sarkar lai pui chuan heteng hian ma ala ani Directorate General of Foreign Trade DGFT chuan thu chu semin zir top ni tang khan he purun sen thon chua khapna hi mantran ani Chanchinthar siar ti topna na tlang pui Chief Minister Pulal do man Voin Khan Zarkot McDonald Hila office alu alut Prime Minister Narendra Modi an ram chunga Viksit Bharat Sankalp Yatra VBS te video conference kaltanga manpui chu Kolasip District KVK tenan zomve Climate Change Performance Index a India chu pasarina ni a kumhasa ain khovel siglesa sem thatura mala thate na hin ma son ani Prime Minister Narendra Modi chon ramsum de cho GDP chu tun sarkar kumhasa tharuka za pasari point pasari na thang ati chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani